Africa is not a continent of problems, not at all. But where don't you find problems? The world over, there are problems. So we have to deal with our own problems, but we are not a continent of problems. Turi kuwa 2 Kamena 2025 ni umunsi w'153 mu minsi igize umwaka. Ni umunsi mpuzamahanga w'abakora umwuga w'uburaya. Ibi ni bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Mu 1994 ingabo za RPA zabohoye Kabgayi zirokora abatutsi bari bahungiye mu bigo byaho by'abihaye Imana. Mu 1910 Charles Roll uri mu bashinze Rolls-Royce yabaye umuntu wa mbere ukoze urugendo mu ndege akambuka hazwi nka English Channel ava mu Bwongereza ajya mu Bufaransa akongera akagaruka adahagaze. Ibifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'iterambere mu by'indege muri icyo gihe. Mu 1962 mu gikombe cy'isi cyakinwe uwo mwaka byabaye ngombwa ko polisi yinjira mu kibuga inshuro nyinshi guhosha ubushyamirane hagati y'abakinnyi b'Ubutaliyani n'Abashiri, umwe mu mikino ifatwa nk'iyabayemo urugomo rukomeye mu mateka. Mu 2012 Hosni Mubarak yakatiwe igifungo cya burundu kubw'uruhare yagize mu kwica abigaragambyaga mu mpinduramatwara y'icyo gihugu mu 2011. Mu 2022 umuryango w'abibumbye wemeje ko igihugu cya Turikiya gihindura izina kikitwa Turikiye. Mu muziki, mu 1987 Whitney Houston yasohoye alubumu ye ya kabiri ayita Whitney. Iyi yagize umwihariko wo kubonekamo indirimbo enye zagiye zibe iza mbere mu gukundwa kuri Billboard. Abavutse mu 1978 Yi So-yeon umunyakoreya wa mbere wagiye mu isanzure. Mu 1988 ku munsi nk'uyu havutse Sergio Kun Aguero umunya-Argentine wubatse ibigubwa yakinaga atahizamu mu ikipe ya Manchester City mu Bwongereza n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Abapfuye 2024 Janis Paige umuririmbyi n'umukinnyi wa filimi w'umunyamerika.